Foča je smještena uz puteve koji vode od Sarajeva i Beograda prema moru i Podgorici. Geografski položaj ovaj prostor čini izuzetnim zbog puteva, kao i zbog toga da za samo nekih 3 sata sa nadmorske visine od 400 metara iz grada u Zrinu i Čehotinu možete da se popnete na najviši vrh u Bosni i Hercegovini, Maglić od 2386 metara iznad mora. Samim tim što se na području opštine nalazi nacionalni park Sutjeska, najveći nacionalni park u Bosni i Hercegovini i da je osnovan 1962. godine i da se u području nacionalnog parka Sutjeska nalazi zaštićeni rezervat Perućica, najviši vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, zatim jedinstvena planina Zelengora sa 7 glečerskih jezera, spomen kompleks bitke na Sutjesci, sasvim dovoljno govori koliko je ovo područje atraktivno. Stećci, ostaci srednjovjekovnih gradova, utvrđenja, vjerski spomenici kulture, muzejska zbirka od rimskog perioda do moderne istorije na raspolaganju su turistima i putnicima namjernicima. Posljednjih godina sve je atraktivniji i avanturistički turizam, rafting rijekama Tarom i Drinom. Pionirski zaživljava i seoski turizam. U Vrbnici je nešto i urađeno. Nismo još spremni za primanje gostiju jer turizam je jako skup. Znači, bez pomoći zajednice i resursa, odnosno sa nivoa države, imamo sjajne resurse. Dani Borovnice, Football Friends, planinarske manifestacije, pohod na jezera Zelengore i vidovdanski uspon na Maglić, manifestacije su koje ovdje žive. Jedno je sigurno, trebalo bi ih omasoviti. Svi nas znaju kao dobre domaćine, dobre organizatore. Između ostalog mi to dokazujemo i sa svojim akcijama. U gostoljubivost su se uvjerili i Nijemci Anita i Ralf Berger. Iz Leipziga na motorima preko Češke, Slovačke, Mađarske uputili su se u Crnu Goru. Jedna od stanica je i Foča. Zbog jake kiše i zbog toga što smo pomalo gladni od vožnje, stali smo u Foču i odmah smo se oduševili ovim gradićem. Vidimo da su ovdje ljudi gostoljubivi, dragi, prelijepo i veliko bogatstvo prirode je svuda okolo. Planine, sve je tako lijepo. Sva ova mjesta su prelijepa, ali ovdje u Foči smo vidjeli jedinstvenu prirodu. Posljednja 2 sata naše vožnje palo je mnogo kiše, bili smo mokri do kože. Zastali smo ovdje u Foči, ljudi su divni, pričljivi, pitaju nas odakle dolazimo. Mi kažemo da dolazimo iz zemlje svjetskog prvaka u fudbalu. Nijemci su se oduševili i sa stazama i putevima u odnosu na druge zemlje kroz koje putuju. Prošle godine su bili na raftingu na Tari i Drini. Poduga je priča šta se sve ovdje može vidjeti i doživjeti. Mjesta za odmor na sve strane o kojima se malo zna, zbog čega se malo i koriste. Što se tiče promocije, sigurno je da ona mora biti mnogo kvalitetnija s obzirom na atraktivnost turističkih potencijala i ukupne turističke ponude. I kada sve stavimo na papir, shvatimo da nam je potreban dobar odmor, svakako dobijamo i dobar rezultat, povoljan pokućni budžet. Imamo se gdje kupati i sunčati, šetati, jesti i piti i u Srpskoj. Iz ove računice i poruka na turističkim radnicima je da nam to približe, da ne maštamo o svjetskim destinacijama polupraznog novčanika i tako ostanemo bez odmora.